Karbi Anglong pen rong asar bidu dea hem achor phangcho chujun kar klipon Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monjri mitron pi non bertang ton prarjupon ikha ada porphai trok pen kurusar longdili be borwa benar be dowana long bari thear nam ke thea phan kithok ki jira sai deng ponsi share klipon pangcheng ponlo R2P ase arnam ke the ahi ase pam par thok ase singchar ase birne ase arni ase sarase thokjir pon et pen womut bokan longhong angthin la pen langthe langpong anta mesen me et pen si chujun karklia hem phu atum tirim teram aphan sar an ke thok ki jir pon phusar phisar lok sar nisar along kuru chingduk ponlo la pen minu mekan borme borkan chehang donlo horhak lake ongni hu horhak ingjir arlo horhak sosu phili horhak latumsi inghor ponlo pen kaprek adhorom pen cherap chetodun si aliracham pidun bangso chujun karklia long chophapon aluhi man apeng pen kachetong bangphu lunse po sar therongpi karbi sai chutiki tiripi asong maiphu avinas ronghang x MSc Samson Tiso Sunil Tokbi Rat Sai Klembang Khogen Terang Rat Sai Klembang Barnabas Kiling Rat Sai Klembang George Rongpi Rat Sai Klembang X KNLF Songjati Mung Nilip Democratic Form Maiphu Bilison Terang NDF Spokesperson Sojit Timung Nilip Aro Sai Chutiki Asong Maiphu Bikrom Tokbi Karbilo Charlie asong Klembang phu atumta chetong don lapen nilip arlo hemphu mukrang adorbar maiphu bidasing kro chunbang kiri teron horen phangcho sonrongpi pen rasinja asong atum chetong don Karbi rong asar amayatum maiphu chunbang la pen rong asaratum pen bang pharo pho sose ara chetong dun pen arna malong hirjumi hangpi dun lo kichu kijun mesen me et pen si sai pachun pon lo news report lutikimi news Karbi Anglong Eke bang journey itu kado we alang tum samya dingi matha do puro jeni li break kimi phanu pacha lari phan ki body pondu matha pondu first so long ki bang journey chun pon pu busi ni in pen samel ni pondu pu singna ra sang hu x kel lf la pen ke pu khogen terang la pen ke pu barnabas kiling sang hu George Rongpi la pen ke binason ronghang sondak thak Sunil Tokbi pendak hem pu lo biyo be atum ben ni tum ladak be hem chujun along nang chetong no pot chehok par piklo la pen ahok lo nilitum kaching room kado kabe kachetong rapsar mane nilibalong pinangana problem do akasik sak do politically lapen ke social kuno educational la problem lahai do piklo nang litum ka do beta chini lo pen Karbi Anglong arat jokta chini nilip ke paphinai lo Karbi Anglong angbong labang so apor ho setame ni tum chetong long kado ka be chetong long pot chehok par piklo lapen nilitum ke paprang pon je pha nili palong ke paprang pon je phan nili tum ken kam che jor pon ji nili barat phan koson se aprang pon thek ji ma kado ka benon ke sungkrung apor hut Karbi Anglong pe angbong pen ke pa phinai adimalong nili tum ko pusi nili pa arata ke paprang pon thek ji ma la so phan ni tum ken kam che jor pon ji la pen ni tum ke mathai si pet pen si nili pa phan ke chari pon ji rata phan ke paprang pon ji phan matha pon ji lahelo Ningkan arjon Jojor cholang ok hanador pendanglok rong isi ha hajera ador kamjam pendanglok rong isi akenang an aphan
กะจิงไว้อะไม้อะหลงไม้เกจะปนปังตีครัวรองอาสาดอร์ซิงครัวเป็นสีไม้จะไปแฮมผู้ปนโลจุนบังซ้อนครัวเป็นสีอาลูฮีปาจินีปนโลกะดูกเวกะจิงกีกะจิงไว้ปาจุดเอ็ดเป็นอภิซีรองเอซีฟุตบอลสตามีปัทุปนโลลาโซลองนิงเกมีเป็นกะเจรับดุนนิลิป MSc ปวิตรรองปีนิลิป BLCC Chairman วินซอนรองหางอตุมเจรับเชโตดุนซีรองเอซีกะจิงไว้ละเป็นรองเอซีฟุตบอลกะปัทุเมเซนเป็นซีเจปัชุนปอนลองโลจกิโฮลาเป็นฟิลิปติโซโลติกิมินิวส์การเบียงลอง
Pini arkoi ni phai krepho anerlo portili malom pen lakha krepho Mahamaya constituency kapardo Borbali along EM Lunsing Teron bihu katalon along kahumri dam lapen pini bangso bihu katalon ahut EM Lunsing Teron aning kemi pen akeng hong hap atum aphan setame chin lapen blanket lapen choi ano kangthong atum phan setame ano kepar julong jia phan setame pipa jer tekang lapen pini bangso maya long EM Lunsing Teron ahin pen Borbali angkang along kedo longkep adim namghor setame non nikrep ho angbong pen aklong marble setame patang pipuk pusi EM Lunsing Teron ahin pen lamchak chichak tekang lapen pini bangso along Borbali araratum bihu along kachetong dun pen EM Lunsing Teron aphan choro lapen ning kangsam ahir jumi pajir pon lapen non kebangji election setame EM Lunsing Teron aphan pehai pon vekji pusi hadak kedo arat atum pherangke angno nang pachini dun pini bangso asaya long kachetong dun man aluhi pen Mahamaya constituency EM Lunsing Teron lapen Mahamaya constituency mandal committee konchunbang babu tiso lapen Borbali secretary Tejuram Bordoloi Rongasar Obini Bordoloi lapen President Jibon Bordoloi atum bangso asaya long chetong dun lapen pini bangso asaya long bihu kekan atum phan setame EM Lunsing Teron ahin pen ning kangsam pen nong e pipajir tekang News report Tutikimi News Karbi Anglong সাধারণ সম্পাদক বাবু কিশোর ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপস্থিত বৰবালি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া বৰদলৈ ডাঙৰীয়া সেক্ৰেটাৰী পিজুৰাম বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ বৰবালি তিনিখন গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰমুখে উপস্থিত হোৱা সাধাৰণ সম্পাদক তথা সেক্রেটারি মঞ্চত উপস্থিত আমার ভারতীয় জনতা পার্টি দলের গ্রাম কেন্দ্র ইনচার্জ ফাংচু ডাঙরিয়াকে আদি করে মঞ্চত উপস্থিত আমার লোকাল কমিটি ভারতীয় জনতা পার্টি দলের সভাপতি উপস্থিত হওয়া এই দায়িত্বত সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত অশেষ ধন্যবাদ থাকিল ছাৰে যে আমাক যিমানখিনি সহায় সহানুভূতি কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বিগত আহি থকা সময়ছোৱাটো আমি সহায় কৰিম ছাৰক আৰু চিন্তা কৰিবলৈ নাই লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা সুবিধা দিছে আমি নথৈ সুখী গতিকে আমি ছাৰক আমি বেয়া বুলি আগতো যিটো বৃদ্ধসকলক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছো বীণা বৰদলৈ মাঘে বৰদলৈ মাঘেশ্বৰী বৰদলৈ বৰবালি মই আইচ হৈ কৈছো যে আগন্তুক ভোটত আপোনালোকক আমাৰ জিকাই হাতৰ পৰা কিবা এটা আপোনালোকক সন্মানত অৰিহণা আগবঢ়াইছে যাতে সকলোকে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাল পাইছো নামঘৰ যে টাইম দিন কৈছে আৰু ৰাস্তা দিন ক'লে ছাৰে ঘৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হয়তো আধা কিন্তু কাম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈ গৈছে 10 বা 15 দিনৰ আমি টাইমটো পঠাই দিম নামঘৰ গতিকে আমি সুখী হৈছোঁ আপোনাৰ Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong